munsi ya Chelsea yongere kwibyika munsi ya 10 Mike Oliver. Umukino wa Wolves na Tottenham uzasifurwa na Tim Robinson. Southampton na Leicester, Robert Jones. Nottingham na Everton, John Brooks. Liverpool Manchester United ku cyumweru saa 12:30 Anfield Road. Tantaira Uzasifurwa na Andy Madray. Madray ni mukumbuye. Kuwa mbere Brentford ni Andy Madray. Andy Madray Agira muri munawe Robert Madray. Andy Madray ni uzawusifu. Robert Madray ni Andy Madray namwibutse. Hanyuma kuwa mbere ari mugenda buhoro muri abo babiri sinzi wari we. Anthony Taylor Robert Imbaro Andrew. Anthony Taylor azayobora umukino uzahuza Brentford na Fulham. cyakoze ni wari uyikwiriye neze Paul Thierry nari mu injury. Paul Thierry ni ngo harana zaba ari wakane yasife match cyaka bafite Champions League nko hagati mu Thierry namubonye kuri match ya Champions League batinyuka Thierry ni weekend uba naramubonye. Thierry ni mu weekend cyarako Thierry arimo gukutwa icyuhagi weekend sinamubonye. yakoze iki si Paul Thierry ubona nta kintu gikoze buriya Yarandi yogosheshe mu sita mu masera. Ya umaze ngaho nyumvira ariko ndumva naramubonye sinibuka neza. Paul Thierry ni Thierry rwose kuri match yasifuye. Paul Thierry ni sawa covid komeye ku myaka ya 42 abongereza bari tayari cyane kananga nta kuvuga ngo ndamwanza ahandi bamwanga ni Ariko bari kuri bench ni benshi. No kubona nta mwumvise. Mwitwa Darren England. oya baba bafite amareserve nawe benshi. Tiyo singote yari yogosheshe. bafite amareserve Yari yogosheshe Thierry. kende kwa sifi ariko gusifura agenda gagatege Bacha Man City isifuye. Man City nakubona Bournemouth. peut-être hanze ariho namubu Abese mwibuka ku gitego cya gatatu. azongera gusifura ku itariki ya mbere asifura Liverpool na Wolverhampton Wanderers. Nyamwe mise mwibuka ko namubonye kabisa. Gorilla Games Mango 4G Kibogora Polytechnic na Gildia Pepper Destin Art Media na MK1 Property Agents Rwanda Form NBG Kigali Phone KT Hambo Technologies Singa PD STV Rwanda Magic Pate Jean High Quality Battery Dream Podium Sport BK Tech ndetse na IBTS Film School no bagiye kuduherekeza kugeza ku isaha 3 uzinjira tuganira kuri aya makuru y'imikino tuzaza kumvamo n'ama interview atandukanye twabateguriye kuri uyu mugoroba ariko turahera Wembley. Uwo munyabusara ntabwo agiye gusifura. Amunya Australia. Iki ndumva ntaramubonye. Turahera Wembley mu mpera zikurangira Manchester United yegukanye igikombe itsinze Newcastle ibitego 2-0. No mukino wa nyuma wahuje amakipe abiri urebye inzira ikipe ya Manchester United yanyuzemo bigeneye no ko umutoza wayo Erik ten Hag asa nkaho kuri no mwaka nta mukinnyi n'umwe we ubona ko ari mu bihe bibi uri mukinnyi wese uri tayari yemerewe gukina kandi akaza kitwara neza yakunze gushyiramo ekipe ye hanyuma amakipe yahuye nayo abasha kuyakuramo kandi ikipe ya Newcastle navuga ko bagize ibihe bibi kuko muri weekend ishize ari batakaje umunyezamu wa mbere Nick Pope kubera ikarita y'umutuku yabonye cyane ikipe ya Liverpool hanyuma umunyezamu wa kabiri Martin Dubravka yarafite kuba yarakina ikipe ya Manchester United nk'intizanyo muri nushanwa ntago byemera ko wakinira amakipe abiri mu irushanwa rimwe ry'umwaka umwe hanyuma abone munyezamu wa gatatu nayo yarafite ibibazo by'imvune birangira Loris Karius ari we ugomba kubanza mu kibuga niyo navuga nka ariko Tefebre ikipe ya Newcastle yari yitezwe ku mugoroba wejo hanyuma Manchester United n'ikipe yahabwaga amahirwe ikipe nini yahirukaga igikombe itwara kino gikombe nayo ku bwa Jose Mourinho bari biteguye ko hari icyo bakora kugira ngo bongere bagarure ibikombe mu ikipe ya Manchester United cyane ko umwaka ushize imikino barangiye nta gikombe batwaye kona ko ntago abafana ba Manchester United babyakiriye neza ntago byasabye ko bijya mu bintu byo gutinda cyane iminota yice cya mbere yarangiye ikipe ya Manchester United imaze kwerekana ko igiye yateye intambwe ku gikombe injiza ibitego bibiri bya Rashford ndetse na Casemiro ukomeze kwitwara neza muri no minsi hagati mu kibuga ubona ko ikipe ya Manchester United yaje ifite gahunda yo kuba yaganya duel cyane ko ikipe ya Manchester ya Newcastle nayo ari ikomeye ku musore Joelinton ndetse na Bruno Guimaraes bombi abanya Brazil ariko ubonye ko Manchester United yageje kwitwara neza ku
ubwayo itsinda ibyo bitego ku mupira w'umutekano watewe Kazemira agatsinda hanyuma n'igitego cya Rashford yatsinze birangira ikipe ya Manchester United yitwara igikombe cyayo. Newcastle yaritegereje imyaka 67 irakomeza irategereza Fuad. Finale itegurwa mu buryo umeze bute kugira ngo tujye mu myiteguro ama ekipe yombi muri rusange? Wabonaga Newcastle ari ikipe iteguye ite kuri finale, ese Manchester United yari iteguye ite kuri iyi finale? Newcastle yari iteguye, yari yakoze kuri irema zayo, yagize ibyago byo kuba umunyezamu wabo wa mbere wahimukiye n'ikipe ku buryo ikarita y'umutuku ku mukino wakinaga na Liverpool muri shampiyona. Abongereza rero hano haraho biba avantage ndetse na desavantage, bashatse n'ibintu babyihorera. Irushanwa riri mu kataka riri gukurikira kuko nka Newcastle injura zize kubura umunyezamu wayo wa mbere. Yego, amajwi imbere mu gihugu kuba ikarita imwe yagendamo, mbona abongereza bakwiye kongera kwicara bakabitekereza bakavuga ngo nimba babonye ikarita ruje muri FA Cup uzahanwa imikino ya FA iryo rushanwa wagiyemo. Hani mugoroba iyo umunyezamu aza kuza Newcastle kuza kugira umunyezamu wabo Nicky Pope, hari izindi ari geze zitazara kuba izindi byashobora kongera kuba nabyinshi kurenzaho, ariko nibaza ko n'umuntu cyane kuri balance kuko Newcastle niyo byuka neza minota nka 30 ya mbere 20 ya mbere Newcastle ubona kudomina umukino. Mwirimo muri yiza na Tejo kene cyaho ngaho ni ibaye 20 atarinjiza igitego kandi Newcastle mirakina nagiye kumunyezamu wa ubona ko ngaho nibaza ko nacyo Newcastle yagize ikibazo cyane izamu kuko amashoti adakomeye yagannye mu izamu cyane igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri byari byoroshye ku muzamu ukomeye rero ira save yagukorera. Uri uyu muzamu akomeye Jerizo De Gea yakoze muri uyu mukino. De Gea yaje ko man of the man. Rubango uyu muzamu akomeye gufasha kugira ibindi byiringiro mu mukino, anagufasha kuguma mu mukino. Ibyo ngibyo nibyo Newcastle yabuze mu mugoroba. Kuri Manchester United umutoza Erik ten Hag we bijyanye nuko ubona kamaze kumenyera groupe ye azarinya bitewe nuko agiye gukina adversaire. Ntago ari umuntu ugira ubwoba bwa rotation, uretse ko no mu buryo bw'imikinire urabona ko atari umutoza uhindura byinshi. Ntabwo ari umutoza uhindura byinshi. Equipe yamaze kwimenya amenye abamufasha zigiye bamufashiriza, warayibonye ko bijyanye nuko nakurikira umukino neza bihera mu myiteguro buri. Yego, kubona ko Bisaka yaza kuza kumufasha Dezumita ibyo Diego Daro muri Diego Daro wari waguwe cyane baje kubikomeza na Centre Maxime. Ibyo ngibyo nimwe mu myiteguro y'umukino. Yego, Newcastle na Manchester United iyi ni finale ya kabiri ngira ngo bahuye na finale ya Euro koza 1999 nabwo Manchester United batsinze igitego 2 ku busa. finale ya FA Cup yari finale ya FA Cup igitego cya Paul Scholes ndetse na Teddy Sheringham batsinda Newcastle 1999 kuri FA Cup. Ntago abarebye uwo mukino urebye ntago ari ibintu bitandukanye cyane, hagacyazamo no uburyo umukino wagendaga ubona ko ari umukino ku rwego rwiza paraporo ku amakipe ahagaze muri champion muri bibihe, hakazamo noneho anabonaga n'impamvu imwe abongereza bishimaga cyane abafana Newcastle batiza baruhuka gufana ndetse na Manchester United bose bishimiraga icyo bita British game. Yego, ya British game yabo yari irimo yaba kuri Newcastle umwimero umupira w'abongereza ndetse no kuri Manchester United iza kuza kuba equipe nkuru ibona amakazi ikabyaza umusaruro iyo ikabizi neza yuko buri mwanya wose ifite irema irayifasha. Edison aricyo twanenga umutoza Eddie Howe, hari icyo atakoze ku mugoroba ntacyo wamunenga kuko n'uburyo umukino wagendaga cyane cyane mu gice cya kabiri wabonye ko hari ikintu yahinduye cyane, arakomeza anataka kuko twaboneye David De Gea nawe yakoze ayo masevu, yagize ibyago byo kubura umunyezamu wa mbere kuko kuzana Loris Karius wujuje hafi imyaka 2 atabanza mu ikipe gukina ari muri New Berlin byagomba kumugora cyane. Ni umuntu waruguretse ku gitutu azwi mu buryo butari bwiza cyane cyane n'abafana b'abongereza kuko ibyago rero kugira mwizamu yari mu ikipe ya Liverpool na n'umuntu nawe wari ufite kongera kwemeza abantu ko ari umunyezamu wa icyo ufasha equipe mu minota yambere ntabwo byamukundiye, ariko Karius mu gice cya kabiri yabaye muzima na Newcastle tubona yataka ari nabwo na Manchester nawe yabuze uburyo bwinshi bwo kugera imbere y'izamu. Tubona De Gea nawe akora amasave kuri uyu mutoza, ntekereza ko yakoze ibyo agomba gukora, ariko twemere ko ni ikipe ya Newcastle iri muri mwaka w'imikino ni nziza, ifite ibyago byo ko Manchester yongeye kuba nziza kurushaho, noneho Manchester ku mugoroba yisumbije icyo twita karite. Yego, kuko niba bari bafite Rashford wowe ufite Miguel Almiro wari muri forme zamaze gusa nkaho zigabanuka, Rashford araza kugira ijambo imbere izamukuruta Miguel Almiro wawe. Niba defense yawe ubizi neza ko ni beza ariko nyuma mu izamu harimo Loris Karius mu minota ya mbere,
araza kuboneka uburyo buri akofra nkiriya umusore nka Kazimiro umenyereye gutwara finali ntajya akunda gutsindwa kuri finali akora itandukaniro kuri Eddie Howe ntago ari byinshi wamukonda naho yakoze icyashobokaga ariko ku mugoroba ntago byabashije kumukundira ubona ko nawe n'umwaka twakwita karogo mu kubakamo equipe ya Newcastle itanga icyizere no kuba bagize ku mukino wa nyuma ubona ko ni byinshi byo gushyigikirwa n'ikipe ya Newcastle ubuyobozi bwamushyigikira kugira ngo n'umwaka utaha nawe azagarukane karite apana abakinnyi bafite forume gusa bagarukane karite bari cyo bashobora kuba bakora kuri Eddie Howe ndani mugoroba umukino yagerageje gutuma ugira uburyohe kandi hari igihe abantu batekerezaga yuko Manchester kwa ibitego byinshi ariko birangira umunyezamu nawe yongeye kwibuka ko yambaye umwambaro wa Newcastle ari kuri finali yitwara neza kuri Eddie Howe ndabona nge nta kintu cyo kumukondana nabona yango turi hano kwa gatanu nibyo nabazaga she mubaza ni finale yuzuye y'abadversaire koko bo kuza guhangana bakerekana karite nziza y'umukino wa finale bakerekana ibigize umukino wa nyuma kugeza ikipe itwaye igikombe mu buryo bw'imitoreze tugarutse kuri Eddie Howe n'abatoza navuga ngo si mushya muri Premier League mu busanzwe ariko muri Newcastle nziza iri kubaho ni uyu mugabo ni ibitekerezo bya Eddie Howe turi kubona Eric ten Hag ukurikije ko umukino wari umeze muri rusange karite y'umukino nka finale twari twiteze nibyo twabonye niyo mpamvu ubwenge bongeza bishimye kubera ko bayishimiye British game kuko urebye ukuntu umukino wagendaga bitandukanye na n'umukino aho fete abongereza ari mu ijoro ryakeye abatoza bombi ngira ngo hari basa na wagira ngo babyumvikanye ariko bitari kwereka ko harimo amakarito ku mpande zombi kuko indi kipe ya gatatu n'iya kane bizo gutonderwa champion rwo iyo ngiyi ni finale nziza yego ntabwo ari iya gatanu ntabwo ari za finale zicuritse ni ya gatanu nta kibazo n'amakipe yegeranye ubwo n'amakipe yegeranye nta kintu kinini kiri muri ibyo uko yaragaze muri championnat Newcastle n'ikimaze gutsinda igitego cyo muri Premier League bivuze ngo ni ikipe nziza kuri karite ntabwo Newcastle n'ubusanzwe tuyize ari ikipe itunga amakarita adasanzwe aho Newcastle ifite karite zayo ubu ngubu nitangira kujya muri mu gutegwa bose ntibigeze bakora amakosa kuko n'ubu bose Newcastle yatsinzwe nta kosa ry'umutoza riri oya hari icyo bita amakosa tactique nta mutoza n'umwe yigize akora ikosa tactique abatoza barinye babaye abahanga mu bintu byabo bateguye haza kuza kubamo noneho cyo twavugaga kuko nemera ko iyo Newcastle kuza kugira umunyezamu n'ikipo resultat zari kuba ntabwo zari kuba rizi zari kuba rizi ariko twari kuba ngo hari icyo n'ikipo yafashe kiri yego nubwo Loris na Karius nawe mu gice cya kabiri cy'umukino hari yakosoye ariko urebye uko Manchester yataga Manchester ni ikipe yataka ngibona mu kazi yo menshi ko nama saves nuze yakoze na save umunani ntabwo byari ntabwo urebye De Gea par rapport De Gea naje gusakora amasave menshi par rapport cyane rwose bivuze ngo kuri karite byari ku mitoreze nabo ngo kudesha poko batoza bombi nabona amaze kugaragaza ko groupe zaba arazizi yego ibyo Eddie Howe yakina groupe ye yaba ubanjemo gice kwereka ko urwego rwa kipe maze kuba nziza nuko ubanjemo n'uwamusimbura ubona ko ntatandukanira nimba twabibonye nimugoroba remplacement y'umusore yitwa Isaac ubibona neza yuko n'umukeye kuri bari tushe wagufasha kandi n'uwari urimo nawe ntabwo byari bibi urebye ni Eddie Howe yagerageje gukina imipira miremire ku batoza bombi n'amakipe binjira umugoroba wakeye batweretse umukino mwiza resultat zisobanura kuri icyo kintu rero navuze cyo kuba Isaac yajemo na Ten Hag yakoze remplacement yari ikeneye cyane ubwo yavanagamo Diego Darakazana Wani Bisaka ayahise ametiriza n'abatoza center karite y'umutoza direct atanamukora mu mukino abona kumusimbuza asimbuza center Maxime abatoza bombi bakoze neza ku mugoroba bari mu gucunganwa n'amakipe yabo performance y'abakinnyi babo urwego rw'imikinire rurareshya gute ndahindura iki kugira ngo ubonaga ko yaba umutoza Eddie Howe arimo arita kuri club ye cyane no gusoma adversaire iki dise Manchester United kuri Ten Hag ya Wan Bissaka kuri Diego Daro wabonaga yuko twese twabanaga ngo Yesu mitaramugarura nawe yari yamubonye nubwo Diego Daro iminota 10 yanyuma yaramaze kometiriza Maxime yego ariko yavuze ati no uyu mutipe ntabwo wametiriza iminota 90 ufite karton jaune ntabwo byari ko nibaza ko atazakoza ko adafite jaune nyine kumukuramo Maxime nawe ava mu mukino kare nagara wa muntu ukina 90 ari ku rwego rw'isi no iyo ugize ibyago ntugire icyo byaza umusaruro ukahurwa na Bisaka gukora muri match rwose cyane kuko Bisaka ntabwo kwemera ko ibyo ategerezaga gukora iyo rero buri mukinnyi w'umudribbleur bano bakibaza umupira uzabacunge iyo akoze ikintu umwe kabiri gatatu kikanga atahita ava muri match niko bagiye center Maxime yakuyimira witwa uyu witwa Bisaka gufata abawinga abizwiho nta wundi bishoboye ajya ugibona kuri Zaha n'umudribbleur uyitangaza ariko Zaha kudribura Bisaka aramuhanagura Bisaka afite ukuntu atuma udakina baro yawe ya mbere wanagerageza kugumana baro akayikwambura
ku bakinnyi rero bazi umupira action 3 zonyine ziba zihagije ngabo bamaze kwangirika nabyo Sentari Maxime byari byamubayeho byakeye bikubakubitara nuko Guimaraes barahungu abanyabrazil bagenzi be bamukinnye pe cyane cyane witwa Fred babanje kumugingira bagita kuginga witwa Fred barahungu abanyabrazil bamakishimije cyane witwa Bruno Guimaraes bari babizi ko niwe mutima w'ikipe ya Newcastle. Ikindi ni wowe ufite fitness nane Emine yari afite n'izo mbaraga zose kuko yaramaze igihe muri suspension. No ari nuko iyo Newcastle mufite iki nibindi